Silapha singamakhansela asemandini, umkhandlu wasemandini sihlangene ke lapha amakhansela i-IFP, EFF siphuma emkhandlini besinemhlangano namhlanje i-special council meeting ebekade sihlezi siphuma siphatheke kabi kakhulu ngokudumala nokuphoxeka esikutholile ngaphakathi emkhandlini. Umeya bekufanele ukuthi enze i-budget speech yakhe namhlanje ukukhomba ukuthi sizosebenza kanjani singamakhansela asemandini kule new financial year yethu esikuyona ngoba nazi ukuthi siqala unyaka omusha. So ke singenile ke ngaphakathi ekseni besiqale ngo9 sangena ngaphakathi size emhlanganweni waqala kumeya ethula i-budget speech yakhe ke njengenhlala yenze. Sase sicela ukuthi emva kokuba seqedile ke sicela u5 minutes thina sihlangene no EFF usi-IFP because kunezinto esikholelwa kuzona ukuthi ku-budget edlule kwakwenziwe uhlelo lokuthi kuzosetshenzwa kanjani olwaluluhle lenziwe umeya walibeka lwaluhle impela saleseka sonke kodwa kulolo hlelo sathola ama-project amanye sephazamiseka engasakwazi ukuqhubeka. Mhlawumbe umuntu engabala nje i-project amanye aphazamiseka project omgwaqo ukhona umgwaqo lapha ngase-Boxer uqhubekele ungenele lokushini lapha eWard 13 lo mgwaqo uthatha isikhathi eside ungapheli nencazelo zakhona asizwa kahle ukuthi yini eyenza ukuthi lo mgwaqo ungapheli. Siphinde sibale i-project enye ye-ground lapha kwaHloma endlini asizwa kahle incazelo ekhona ukuthi yini ingaphelile project. Siphinde sibale izinto enjengama-security akho umasipala asewafakile manje ukuthi ufune uxoxe la ngayo. Asikuzwa konke lokho ukuthi yini indaba kwenziwe lokho ukuthi ufake ama-security. Mhlambe nje ngafishane bekufanele ukuthi umeya aqala asitshele njengemuntu okhona olida lama-project asitshele ukuthi nanka ama-project sikwazile ukuwaqeda lama-project ngesikhathi esasibekele sona. Napho ke manje sesiqala ke asho nemali ukuthi imalini esebenzile le mali ebudgetiwe ngalesa sikhathi isebenze kwasala malini mawukhona okwakusalile uma isebenze yonke kusale emalini. Manje sithola ukudumala ukuthi ke kunalokho kwenyusa imali le yebudget ezosebenza kulonyaka kunama-project angaphelile. Sibe sesiceleka ku5 minutes ke oyobheka lezo zinto ukuthi cha ake siphume ke sixoxe ukuthi sizoqhubeka kanjani siphasise le budget ekubeni kunalezi zinto ezinjengalezi. Ekubeni kwethu ke lapha sithola ukuthi sebeqhubekile bona ngendlela abaqhubeke ngayo baqhubeka ngenkani bathi sebeyiphasisile ibudget ngokusekelana ku-ANC to ANC nakuba thina sithi sifuna ukuzwakaliso lethu uvo sagcina singasakutholanga kwazwakaliso lethu uvo. Kunalokho uSpeaker's case siyakhuluma siphakamisa izandla njengoba nazi ukuthi uma ukhuluma emkhandlini ufuna uphakamisa isandla ukhonje uSpeaker ubeke uvo lwakho nawe uthi uSpeaker uvele waba yimpi nje kuthina wasitshela ukuthi ayikho into esoyikhuluma ibudget isiphasisile. Lokho kube sekusiphatha kabi ke uma sithi siyaqhubeka siyakhuluma nokunye bekufanele sikhulume hayi akusekho sebesawulisha ngalendlela ukuthi asakwazi ngisho ukukhuluma. Sibeke sesithatha isinqumo sokuthi cha asikwazi ukuthi sizoqhubeka sihlale emkhandlwini owenza izinto ngenkani. Asikwazi ukuthi sibe ingxenye yezinto ezizophasiswa ngenkani emkhandlwini. Sibe sesithatha isinqumo sokuthi asiphume. Mesiphuma lapho hayi basala ke bona ngaphakathi kodwa bese kunokujijelana ngamazwi kangangoba omunye ukhansela wethu nje ube nokusabiseka esatshisa uSpeaker esingazi ukuthi izathu zalokho yizini. Sithi ke asikuveze lokhu ukuthi singamakhansela ayi-opposition emkhandlwini wasemandini asithokozile ngendlela umasipala wasemandini uqhuba ngayo. Siphatheke kabi impela asiboni ukuthi iyona ndlela efanele leyo ukuthi beqhube ngayo noma benze ngayo kulomkhandlu. Kunezinto eziningi-ke njengoba nazi ukuthi ebeke zavela ngisho ekhanseleni elishonile lapha la iveza ukuthi kunezinto eziningi engahambi kahle kumasipala esingafisike thina njenge-opposition sibe ingxenye yazo sizofaka isigxivizo kulezo zinto. Ingakho besiphuma ngaphandle ngoba sithi sifuna ukulekelelana sibukisane sikwazi ukuya phambili kahle ngebudget. Siyayisupporta
intuthuko yasemandeni ngoba sifisa ukuthi umphathi wasemandeni usizakale, akufani ukuthi ngoba siphumile ngoba silwa nentuthuko. Kodwa uma kukhona sikubona ukuthi akuhambi kahle, siyozama ukuveza ngendlela esihlelele ngayo ukuthi siveze ngayo njengama-opposition. Kodwa nalokho uma engemukeleki kuyasidumaza kuSpeaker. Esibona ukuthi uSpeaker kulesi simo abekusona impela kwenza ukuthi simfakele ibuku ukuthi ngabe ufaneleni ukuthi ebe kulesi sikhundla kusona. Uma izojike sabisa amanye amakhansela phakathi emkhandleni. Ilokho nje esithi asikubeke emphakathi wakithi nikwazi njengomphakathi nisithumile siye lapha ngevoti lenu sithi kasinibikele ukuthi nazi. Siyabonga. Njobe sechazile ke ubaMacungwane we-IFP akusekuningi engizokubalula kukodwa nje noma kubili. I-budget ngokwe-MFMA i-budget kumele iphasiswe i-majority yamakhansela asuke khona kulowo mhlangano akhanda nanequorum. Abakwazi ukuthi ANC baphasise i-budget bewu-12 bethi bazophasisa i-budget out of 35 councillors, and masibuya ngaphandle sesikade sicela ikhokhathi sesibuya sekuthiwa i-budget iphasisiwe. So asizukuma sizoqhubeka sizothatha inyathelo ezinqala sizobhalela ngisho nanokhokha sibuze ukuthi ngabe kuwumthetho yini lokho sikubona kwenzeka la eMandeni. Ziningi izinto esingajabule ngazo kwi-budget edlule njengoba kade sichaza nje uMacungwane, ziningi izinto esingajabule ngazo, imigwaqo engapheli engenziwa ngendlela, kuningi esingakubala ebesifisa ukuthi sibukisane ngakho ngaphambi kokuthi singene kule budget entsha. But into esiyithole namhlanje akusiyona esazi ukuthi fanele ngabe kuqhutshwa ngayo ngokomthetho oshawo uhulumeni. Ngalokho ke sithi nje singamakhansela ayi-opposition kulo mkhandlu sizoqhubekela phambili kuyo yonke iminyango okufanele ukuze sithole ubulungiswa kubantu baseMandeni sikhathele